in hi February ni som pasari in rin ni sang ni le som ni pali ni a tunai hian PUC an auditorium kha kan pana a chan chu he kan fate school lo na lema soma memorial school hianin an silver jubilee an kum som ni pangana lom do na voin hi alom na pui ber ha kan mang do na nikum lama khanin Christmas ma deu khanin school a khanin silver jubilee fair te ha kan lo mang to a chuan tuna hianin alom na pui ber kha voina hian kan mang do na ni no pang 10 class tin khan item an nei vek do na items chi shang voin hian kan mu do na ni kan dot pui a po khoira atela Ruben chaya tela ni Manuela chonglai zona khami mizo cultural dance te kha an zirna sa an practice lo kawa kar tluan khan an ha ve em nilai ni khanin khami PUC auditorium khanin final rehearsal kan zukneya Thursday khan ke madu khoplo lai te school an en non le a nimin Friday kha chu ha dam na ni holiday ya kan manga veina ahun pathianin dam taka min han shwai thleng hi kan lom em auruti hi musical drama tel dona ani hi enga ma tel du lo ti deu ho in hlom khom khana to pa miss in malsom queen allow zertir LMS no pangte pon kal ve chani tunai han dor puya kanom me ka program hi narti chan turania maro chu traffic jam te om china wangin hei dar kwa le the mania dor pi kan kheng to kan tlai lo tura kan inga ye ni kan chak to kan phur to tin kan chong china po kan tel na sa no pangten an ti swal te kan hlawa tin an dam lo te kan hlawa pathian hena kan dila tun lai han shitlang te ana mema dam lo na te tama hemi borwa kin thak thleng tur ve langa hian mo maro chu he dam takin kan kal the kan lom tak zeta pathian hena lom thu kan soyani gat puya kapoma ne ta apa chuan so ta pui puya Rubena hey in dress ngal turania khoi ri chu hemi an regular uniform hi hak tu ni wangin dot pui chin thak ngai lova aute le au pui puya chu so kondum so an veng hala ni mi painan veng he ta ruti a u hianin jeans ke korte aha ani po an item an ti zo khanin an thomno kha an school uniform kha an bag an paya chu anin bel me don ani lo mom tak zet kan theng ta school ma so no pang po job me la tro apa big bag kila hianin welcome banner nal do in lo tara ka phone ka lo in ring lowa ka lamman lo ka ui khop me ti hian a chen chuanin an ron jopa an kal area ke ni ro chu kan fa te until tilai te kan hu ve vek do a do at pe ke ditu kha group singing a tel dona chuan ti hian so ta sonin motor park na turam dona traffic ten low duty tir thlap ani hey traffic an low duty thlap me ti hian adam kan hom don ani ti son kan hanin pa kanga an parking chu hilar te po lo tam to khame motor po tam to khame ta han dala tra pa nai de avan nuam don em ve am don lut te ke tam to le ve ama lam chu kan ni thawanga no pang an tam zakwa le tin ya khatu te lai kar he ti za chau kar om chu ama lam chu kan ni don shim sa thaw mo kan chuk dia lang tuna hian program chan ala ni lawa kan han lu chan vela heta hi
KG2 parents ti om na nia so ta son KG1 ti tikhan tian an lo ti fel khop me ti hian ki ta han no pang hawan oma ti han yan he laman class 1 ho Class 1 parents ka to hate them all no. He KG2. an ma lom khop me You want to The blessing of the Lord is upon us to see us through the bridges we cross. in all shades of blue and gray. We focus for a better tomorrow. We will not pause. This is what LMS believes. We will fly way beyond the mountains. We will soar high above the distant plains. sarmal soma LMS school ming phut changer kan ni he mer chalta tilung lian ka ki lu tuk he miss maliteng te so siom to cái chim wai ni don lu tuk Storms are so too pagwana, zon khata chana chang so. Ole pa, nangin mun takin mien swaka, mishita, nangin ka shutle ka din hi shichina, ka noi tuana hi hata ka chang po in shitiang chi. Ka kalle ka muhi mi en china, ka dan zong zong hi shita, ngate, ole pa, nangin isya sai vet lok su, ka le ya hian thu le reng om lo, nangin ka lung lam le
round of applause.
this When you see the question, you first have to check if the comment can be taken. Stop talking. So class, do you have any questions regarding the lesson or any questions at all? Alright, stand up. Sir, can you please explain the last question again? What? I shall explain to you in the next class. Sir, I have one last question. Alright, stand up. Sir, can you please tell us about your school days? Okay, since this is your break time, I will tell you. I remember that one night. It was a very memorable night. Then there were the cool riders. After them came the Backstreet Boys. It was as if they almost Then there was F3. They were and I was there.